Sad položi ga slobodno na travu i samo podigne da se vidi Fiorentina i ono. Nije, ovo je para. Ovo je para. Ne, čuti pa. Ko je različno? Tišao, ajde tu. Čekaj, još. Vidjeli se s tim. Požar! Zapalio si žađi! Brzo! Ne zalekti. Ćemo nemamo baš tu subotu. Stavim. Kako bi te podsjetio komad? Šijet. Ajde, sad se ki prakti, ajde, sluši. Treba ti cigari. Može, imamo cigari. Šta je? Još Prelazimo na svečanu tačku dnevnog reda našeg upravnog odbora, a to je polaganje zakletve i vernosti prema Vladimiru Popoviću. Ja, Andri Đorić. Miloš Vedić. Svečano se zaklinjem. Daću. Poštovati i braniti statut udruženja. Prijatelja Vladimira Popovića. Nikad iz teretane neću izostati. Koristiti najkvalitetnije kreatine, steroide i proteine. I aminokiseline. Ću poštovati druge članove i njihove zahtjeve. Znači, poštovati druge članove i njihove zahtjeve. Ja ću ga... Šta ti stoji na naravno? Na vas smo mislim nećemo da... Minus 10 polovno. Pa i to je to tri. Možda nam brzo proći se stavimo. Ajme, svečana zakletva je završena. Možemo otvoriti šampanj. Možemo pozdraviti jer velikim aplauzom. Možemo oglasiti aplauz na pozdrav Vladimira I Popovića. otvorimo šampanj. Našeg utjecaja u nerazvijenim državama. Ko je za to da 20% plate damo za gladnu decu u Africi? Jednoglasno. Oni koji izvali... Čekaj, glasa, dođi sad ovo. Do glasa! 5% i čao. Moramo da izglasa u kupovinu novih vozila jer je ovaj autobus suviše dotrajao i ne možemo više u njemu da funkcionišemo. Molim vas, ja bih vam postavim pitanje oko stanova, šta je sa stanova? Stanova, Ali to sad nije bitno. to je zamrznuto pitanje, smatramo da... Glasiš za sedmicu, Tanja, gubiš poen. Gubiš poen. Za njih oduzimam 10 pojena, što znači da ona ima minus 9. Gdje je moj moped? Dođe. Treba ne kasni na sedmicu, je lud, bega. I samo malo definiramo. Vraćamo se nazad u studio. Želimo da naši novi članovi kažu razloge zbog kojih su pristupili našem udruženju i da li su istinski ljubitelji Vladimira Popovića i zašto. Ja se ložim na njegovu zakletvu. To je samo nov da. Ovako, prvo ide reč Jovani Popović. Jovana, zbog čega si pristupila našem udruženju i koji su tvoji dalji Afinitet. Trenutno samo zato što mi se sviđa predsjednik, ja sam pozorniš. O, afera za aferom. Podala za stvar. Sanja, zbog čega si pristupila našem udruženju? Zato što mi s tim ne da da ja dođem. Pusti me bre, jebote. Šta radiš? Sad si pristupila. Sanja, zašto si pristupila našem udruženju? Sanja. Seljak. Ajde, daj. Sanja, zašto si pristupila našem udruženju? Ja hoću da zaštitim mog druga Vlada. Šalim se. I sada krećemo na svečanu tačku. Šta Željka? Šef je stari član, tako što? To bi imala Ali ga stari svaš. Izlošaj stari. Pa te, a mora da ima kandicu. Ja turistanimo svoj dan. Ko te šalje? Čekaj, to je stalo što je mene. Ovo je za Gorana.
A nije to to. Stvari gubo kad se... Znaš što, ovako se teže gube. Ko te šalje? Ćao, ragazzi. Vidio? Nešto puca, nešto! One vole kad su moji. Šta ne mogu Ajde da ih nađemo, djeco. Jesi ja pola ovo postao? Šta je da meni je čeja? Što treba da kažem što pa? Što si napadao se predsjednice, A šta si imaš? Daj krivo da tu njegov klop na kome grad. Kod kola? Slika sam. I onda, šta radi? Nisam ja krio, to je jače od mene. Ja mogu samo što slikam ovako da mi pa... Ja poželim da mene gledaš I poželim da me ljubiš, da mi se predaš joj. O, ti vidio. Gledaj, što se snima. Alo? Vodi ružno nas! Ovdje! Vodi ružno nas! Vodi ružno nas! Dođi se! Nemoj, molim se! Para, nemam para! Imaš nož? Imam para! Valja! Se! Pa ne, Štefi, pa ne. Hajde, ulazi! Uđi! Ulazi! Upali sve! Drži! Ulazi! Drži! Snimaš, sada se nalazimo u autobusu, ali gdje u autobusu? U bunkeru! Razumeš? Rat izgleda. Evo.